О, мына қошқарлар. Бұлар қаға кетті, жалауатқа кетті о. Ақсы, жалауатқа кетті мына. Қошқар. 50 мыңнан, а? Жақсы. Ассалаумағалейкум достар. Құрметті мекендештер. Базар алаңы каналына қаттаушылар достар. Бүгін 15 январ 2022 жыл. Бишкек шары пригородный мал базарындамыз. Жолда эле соода башталды мына. Ассалаумағалейкум. Қаншадан сұрап атасыздар ма? Қаншадан бұлар шеп? Шеп біледі. Бұлар қанша тіштер бұлар әлі? Раз шүмесі. Сода болады. Шеф алынды бұл? Қоя тұрып айсың, нелі олады бұл кішілері? Қоя тұр көріңіз. Көріңіз ласы кәді салшам, басарын кәді. Ұрғач екен, ұрғач. Тоқтық шеті. Қанша сұрап алады бұға? 15 мың. Сәке, байлауатсың. Қанша өресің, сәке? Сода олады, 15 мың дейк. Бұнызға қанша сұрап тұр? Қанша бүтіресің? Жигілменсің, қанша жерлер кешке болауы? Қанша мұны? Ез, қанша сұрап атасыз бәке? 35-тен, а? Жақсы. 90 балы. Көр, болары 90 дейк. Қанша олышып? 15. Бұл тоқты 15-е кетті. Тоқты да бұл, а? Тоқты. Қандай? Тоқты 15-е кетті. Достар, ем базарын шекіре өзім бұяқа. Мұнаке бардак башталды бұяқта. Алынды бұлар? Қаншадан? 13, artısı 15. 13, 15. Өкөтен ұрғачы бұл? Тоқтылар. Тоқтылар бұл, 13, 15. Қаншадан болады бере тұрған жеріңіз? Artısı 13 болады, belkisi 12 жарым өтірі. 13, 12 жарым, жақсы. Шундай бұға достар. Сіздер қайсы жақтан көріп отсаңыздар, сіздерде қандай комментарий жазыңыздар. Қанша берден бұға? 85. 90-ға тоқтайды барды, ға? 3-ө. Бұныз қанша сұрап атасыз? 17 сұрап. 17, а? Жақсы. Жол мөр тоста тұрады бұла. Өйде сода олады, содан тартайық. Сатылды үй шеф? Эко кетті. Қаншадан болды екен? Өкө 20 мың болды, 10 мың. 10 мыңнен 20 мыңға. Өкөтен мүйізі бар қошқырлары, әне? Жақсы. Жаңағындай чаруа, еттікі да? Етке да бұла? Қанша береді примерно ет? 25. 25 береді, әмі? Қозы қошқырлары екен. Жақсы. Маған бер жетіге. Қаншадан сұрап атасыздар бұл негіз? 9 қойрам дейді. 9-даны. Жақсы. Онда оған қозы қошқырлар. Жүкті ода, не қыл ода? Жақсы тоқты оқшайды қошқар. Қартты ма? Шеф, алдыңыз бұл қозы ма? Қанша сұрайды бұға? 25 мың. Ой, 3 айлық па? 3 айлық. Қозы қошқар ба? Не ұрғачы ба? Қошқар. 25 мың. Арашан екен. Шоға кішіне қымбатырақ сұрады. Берді бұл сүркіл жүреді қылма. Достарым, базарын іше кіребіз бәқа. Сұрттағыларды біраз қаттық. Сіздер видеоны алсаңыздар, арашан қой, не керек болса барын номерін сұрап кетіп бұяқтан. Алынған жоқ бұл? Сатылады екен. Біз бұяқа кіріп тұрып, анан артқа сауыз базарын шекіреміз. Бұяқты тартайықшы. Так, беде пресс 400-ден екен бүгін. 15 январ. Ассалаумағалейкум. Қаншадан шеф? Чөп жаққа келді, чөп сатқанда. 15-тен кетті. Мұна кет. Семіз қойлар ұрғатшы, 15-тен кетіп тұрғылар. Кеттен тартып кете береміз. Қозылы қой. Еркек. Қанша түш екен бұл? 6 түш. Қозылы қой. Мынау боз қой. Қанша сұрағыз? 12-13. Бұл 12 боз. Нарқы қозылы қой 13. Мына кет, мынау қой.
13'te. Bu qo'chqorlar kimniki ekan? Жақсы мына достар, бұл жерде қозылу, қойлар, тоқтылар барды қарашан екен, барды тартып көргіземіз енді жеттен. Жана бірінші видеода тарттық эле, эми экинчи видеоға да қосып қояйық бұларды. Ассалаумағалейкум. Шеф, бұларға қаншадан сұрайсың? О, сіздікі емес, а бұл? Онсызча. Бұл жерде қайсы сіздікі? Жаш қозылар 25. 25 тен, Ал бұлар қанша айлық, 3 айлық бұл? 3 айлық, 25 миллион. Ама оларға қошқары бұл? Ава қошқары. Бұлча, бұл тоқ-тоқ шет, а? Қой, бұл қанша тіш екен, қанша сұрайсыз бұға? 4 тіш. 4 тіш. Басы 40 мың. А қошқар қоч? Қошқар 50 мың. Қошқар 50 мың. Жақшы бұларчы? Тоқтылар 20-дан. Бұлар тоқтылар 20. Жақшы? Ондай олған. Номерді айтыңыз сразу. Айтсаңыз номерді. 0707 95 64 20. Çala öğretler. Жақсы? Олар алынды ғой дейм, а? Жөнле түшіп отау. Олар қаншадан сұрау да тікен ем. 20-24 Оның есі жоқ бұқ 20 сұрау отқан, а? Бұлар да 20-дан, а? Тіштері қандай? 4 тіштер. Ұрғач қойлар 20-дан сұрау атты. А машинадағылар че? Бүтеле. Аластық осын жапыр кен. Жақсы. Номер бересіздер бі? Бұлар боғыз бұ қандай? Боғыз. Боғыздары? Мұнаке қойлар. Телефон номер беріңіз. 0703 53 55 43. Жақсы. Алдыңыз ба? Қанша алды? 11 қозы қошқар. Алынып тұр. Так. О, қошқар бұл қой бекен? Жоқ, бұл башқа жанға. Қой бұл? Бұрғаша? Қанша тіш? 4 тіш. Бар, қанша сұраудасы? 100. Ama onu saç. Söyle. Bu kaça sıradasın? 30 sırada. 30. Ha bularça? Var 30. Var 30 tane. Жақсы. Мына Орашан. Қойлар. Аны 100 мыңға қойды қараңыз. Boyu 93. Boyu 93 екен. Құлақ 22. Құлақ 22. 1000 dolar dedi. 0702 0702 06 06 дағы 06 Dağın 06. Üçüncüsü дағы 06 06 06 06 Adilet. Adilet çala öğretsinler mı? Жақсы. Kettik hem dersi. Çetip duruyorsun bunda mı? Ha? Так, мына 6 айлық Арашан қозы бар. Барды ұрғачы 25 мыңнан дейді. Онда болған. 6 aylık. 6 айлық. Құлақтарыны, құйрықтарыны қараңыздар. Бойлары қандай. Барды ұрғач. Сразу номер бересіз бе? Айтыңыз. 755 0755 35 35 20 20 02. 02. Çala öğretsinler. Ұрғач қозылар керек. Болса. Ассалаумағалейкум. Бұлар қайға кетеді, шеф? Қозы қошқарлар. Ақсыға. Қанша баш алдыңыз? 7'te. 7'te? Daha қанша баш қалыс керек? Genel 5'te 6'da alış gereği. Дағы 5-6 алыш керек дейді. Ертең соқылтан аласыздар да? Жақсы. Ақсыға, ошқа, ақсыға, жаллауатқа основной тартып алатын малды. Базарда. 2 min mi? Kaçına gel? Так. 12 yarım 11 yarım. 12 жарым, 11 жарым дейді. Қозылу қойлар мына. 11'den 76 yok.
Вакыт көрөзөйгөн базардын ичи жагы кирейик. Видео болушу узун болуп кетет анда. Так. Мына. Бу козу кочкорлору ушов. Канчадан булар эми? 20'dan sonra da bunlar. 5 aylık. 5 айлык козулар 20 миңден. Арашан. Канчадан болот бере турган жериңиз? 18'den берем дейт. Жакшы. Үчөө эле калды го? Дагы бар беле? Ha bular ha? Bular kançadan? Bunlar da 20'dan da otam. Bular da öyle 20. 2 tiş 4 tiş. Ne o kança? 2 tiş 4 tiş. Жақсы. Bu bazara satılıp кетет azı bular. Nomerini alayım desem. Bu koy alındı. Al kança oldu? Bu mu? Evet. 16 bin. Kança tiş eken bu lan? Toguruk. Çögürük. Çoğun eken. 16 bin değil. Tak, mazerde koçkar. Kança eken bu bakın? 80 bin. Kança tiş bu? 6 tiş. 80 bin değil. Eskiler kançadan bakın? 25 bin. Boğaz mı sağın mı var? Marta Tuyuk Boğaz. Boğaz, Marta. Dörtemli şerikleri. Törtemnin şerikleri. Жақсы kançan tuğan hem? Birde tuğan, ikinci tuğuşu. Birinci, ikinci tuğut. Geçkiler eken. Kulaklarını qarаңыздар. 5 Zanmiski para 5 litr süt berет дейт. Жақсы. Ондай болған. Bu kançadan beresiz sen bere turgan жериңиz? Жақсылар түшіп берем мазыр. Жақсылар түшіп бересіз? Түшіп берем. Жақсы. Номер беріңіз? 701 0701 72 40 72. 72 40 72. Boğaz echkiler Marta Tuğut deyt. Çala berесиздер достар. Базарына көчө жак. Мына жак базардын ичиге киребиз бияка. Мына ке. Канча болду бул аке? 52 bin. 52 bin. Ha munусуча? 14 jarım. 14 жарым. Жақсы. Bir qo'chqor alınıp tur, biri kişilerге, biri çoğurak. Köteң alınganlar. O qancha oldu ekan hem? Ha. Yo bayka. Bu qo'y bu qo'chqor ekan. Qancha so'raysiz buni? 50 deydi. Ben geldim Çoğun. hayra. Kuyruqlu qo'chqor ekan. Bu qozulu qo'y qancha ekan? 15.500 deydi. Yaxshi. Onu tartalayapmiz. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Qanchadan ekan bu? 8.500. Qanchadan bo'ladi? 8dan bo'ladi, ha? Ha, optom. 11 boshlaydi. Bular urg'achi erkekler. Urg'achilar, ha? Qo'zilar. 8 ay. 8 aylık. Urg'achilik. Bular şu qachilik da? Qachi. Yaxshi. Ama arashanlarcha 45 mingdan. Tak, bulardan tishleri qanday? Poдряд 45 mingdan mi? Tishler 4 tiş. 4 tish mi? 4 tiş moğlar 6 tişte göre O üçü 6 tish tögörek, ha? Yaxshi. 45 mingdan bazar ba berdi bulara? 30'dan berdi. Bergen joqsiz. Qanchadan bo'ladi? 40'dan bolsa berem deyt. Yaxshi. Boz qo'ylar. Nomer beringiz. Sırası 559 0559 15 15 51 89. 51 89. Qaqta turadi bular ham? Qaralta. Qarabalta. Çala berесиздер достар. Dagı var da? Var. Yaxshi. Qo'chqor, urg'achi, to'qlar bardi. Var. Bardi. Chalasizlar dostlar mana. Arashanlar. Hoppa. Va alaykum assalom. Malaks. Aka. Tak. Bu cho'ng qo'y tartayınchi. Qo'y qancha? Qo'y 23. Bunday olib qo'yamiz. 25. Egiz qo'zilarmi? Egiz qo'zilarmi bu qo'y, ha? Qo'yib beraylik. Bunun boyu qanday ekan bunun boyu? 92. Tak, bu qancha tish? 6 tish. Ha, satıldı o. Qancha oldu? Ver olasizmi? Nasip qilsin Allah. Buyursin sizga. Mana aka. Ya sen videoda sana şeyin gelirsin boyların içindeki çoğun veriyor. Var berbeyse
Qancha ketdi unda? 50 de otam, 50 de otam. 25. Her biri. 50 desem. 50 sıra otam. Bu başta Yaxşı. 37 öğrenci. Ha bular bar qo'chqorlarmi? He, var koçkarlar. Biri koy. Qo'lli qo'chqor. O, bala koçkarlar. Ular qanchadan so'rab o'tasiz? 23. Ya arasam mandaksi koyuyorlar. Sen bilesin mi? 26 ay. Tak, talşa ketdik. Bu yerda qozulu qo'ylar ekan. Kimniki? Ertki qanchadan bular endi? 15 tane. 15 mingdan. Barda qo'zisi bor ha? 40 tane qo'zi. Bu qancha tishlar qo'ylar? 3. Yo, 2-4 tish bo'ladi-da nega? 3 tish yo'q. 15 mingdan deydi. Onda olgan qo'ylar ekan. Basib ketib qoldi. Naqtada qozulu qo'ylar. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan bular? Qozulu qo'ylar. 18 ming. Qo'ylarning yoshlari qanday? 4 tishlar ha? Yaxshi, dog' borib sotib? Uyda? Yok yok. Uyda jo'q. Nomerini so'rayman dedim-da, nomer. Yaxshi. Qaysi? Qaysi mo qo'shqor bor? 80 ning liniyasi deydi. 6 oylik. 5 yarim. 114. Uzunluğu holka 81, qulog'icha. Qulog'i 17. O jünderi yaxshi ekan. 5 yarim, 6 oylik ekan. Qancha so'radasiz? 25 total. 25. Ha, mo'g'ach qo'zg'a. Urg'ach. Bu da erkek mi? Bu qancha so'radasiz? 10. Ha, bu qancha dediniz? 25. var mende. Karabulda 80 ming. Yaxshi. Tak, bu yerda echkimdan ko'rgazib. Echki qancha ekan shaf? Baka. Echki. Ulog'i men qancha bu? 7500. Yaxshi. Bu uloq qancha ekan baka? Kulaklı bir sıra otam. Tuyunup kaldı. 5000. So'ratam deydi. A teka-chi teka. Tekeni 5 yarı sıra otam. Teka 5,5. Yaxshi. Bu qo'zlarcha. Qo'z qo'chqormi, jo'rg'achmi? Qanchadan? 7000 dan. Bo'la turgan jeri bir 6,5 dan beresiz deydi. 6,5 dan berem deydi. Shunday bog'lar. O semiz ekan burg'achida bular. Doğru. Bo'zmi? Boz o. Qancha so'radasiz? 13 yarım. 13,5 ming. Yaxshi. Ha, bular qanchadan qo'zlar? Yo'q, qo'ylar aralashda? 6,5 dan. Ne bozor alanı kanal. Qaysi ketdi aka? Qaysi satıldı? Yaxshi. Uloq ketdi. Ha, uloq ba. Qanchaga ketdi bu uloq ham? 3,5 bor. 3500. Yaxshi. 3500 ga satıldı. Bozorning o'ziga mashina turib olibdi. Probka. Probka. Bu qo'ylarni so'raylik. Chetdan tart. Orig'ira ekan. Qanchadan ekan baka? Necha? Qancha? 10 ming. Oqsoqol qancha oldi bu qo'y? Hozir 8300 ga olindi turma. Urg'achi da? Urg'ach. No, 5 mingdan 10 ming. Boqish kerak bularni. Bu qo'zlar qancha ekan semiz? 6 ming, 700. Eski qancha oldi ekan to'qol? 4 ga berim. 4 ga berem deydi. Yaxshi. Tak, bu qo'zlar qanchadan? Erkak urg'achi? 15 dan. Amolcha? Bu 25. Bu qancha tish? Tishi. 4 tish. Yaxshi. Yerden tartasın mı? Tartam aldingizmi? He aldım. Qancha oldi? 10. 10 mingga buna. Buradan olibdir buna. Bugun bozor qanday? Bugün bozor ötte son. Son qaynayda? Kaynaycını. Yaxshi, buna 10 mingga olinib tur. Siz qancha oldingiz aka? Ortdagılarda. O hozir boram. Bu qancha tishlar bular? Bular qancha so'radasizlar? 35 dan. 35 dan. Tishlari qanday? Qo'zi bu 4 tish. Bunisi 4 tish. Bu to'qtuda. Qo'zi, sheylik. To'qtuga o'xshab turadi-da. Sheylik. Yaxshi. Jo'g'i ham to'qtu deysiz bari. Yo'q, qo'zi. Ko'chirak. Yaxshi. Telefon nomeri beringizlar endi. Qo'zi ekan. Saf. Nomer 0505 0505 650 650 999. 999. Aybolot. Aybolot. Dag'i bormi? Sotqilib?
Uyda Bize kalmadı mı? var. Бар дейді. Çala öğretser dostlarına. Tak, bu koçkarları görmeyecek ekan. Qancha ekan bu koçkar? Ağası 60 liradan bu 50 lira. Bunisi 50, bunisi 60. 10 aylık. 8 aylık, 10 aylık. 2 ay çoğun ekan, jünü da başkaça ekan, sveti da çüt başkaça ekan, ha? Tak, kulakları qanday ekan bu? Kulakları 20 var. Turşuk qara. Mına, turşuq, kulakları 20 deydi. Ekolden 20. Bazar bağı berdi bular. Boyu 85. Narxı 80. Berber. Qanchaga boladi? 48 ming bolsa berem. 48 ga beresiz, ha? Bazar Osman 36 berdi. 40 berdi ha buga. Berem. Bu 36 berdi. Yaxşı. Dağı var mı yok mu? Kavuşa ekolda. Eki öyle. İşte nomer berespe. Buduruk ötpey kalsa çalat. 0500 40 30 01. Çalıp surap görürsün. Koçkorlar ketti, kettelek bir surap alıverirler jaksanlar. Жақсы. Так, mına kozular. Bu kozular qancha ekan? 7,5. 7,5dan. Ha, onысы. Bular 7,5. Bu 10. Bular qanchalıqlar endi? Bu 2,5 aylık. Bu 2,5 aylık. 4-5 aylıklar ekan bular. Жақсы. Так, endi bozorni ichiga kiramiz bu yoqqa. Onda bu Romanskiy deydi. Roman. Çalışma. Romanskiy. Yoqdan mashina kelib qoldi. Bozor alami. Kirib ketamiz. Uloqlar qanchadan? Uloqlar 4, 2,5. Mal qo'zichi. 5 de. Qo'zi qo'shqor. 9,5. Yaxshi. 9,5 deydi. Sizniki 5 de. O qo'zilar qanchadan ekan? Ha? 5 milyon. Satıldı hazır. Satıldan mı? Qaysisi satıldı? O 5 milyonga ketdi. Aldыңыздар mı? Qanchadan bo'ldi? 4 tane 16 ga. Analıkta 6 bin, mınalıkta 10 bin lira. Ekovi 10 ming, ekovi 6 ming, 16 ming. 4. Ben so'raganlarni tartamda. Bu qancha ekan bular? Bunaqa bozorni chekiramiz ham. Bozor ichida ozroq mollar. Ishlarda oz. Qancha ekan shef? Qo'zg'u qo'y. 15. Bularcha, bunisi. Burada 15. Qo'zisi menen da. 15 milyon. Yaxshi. Qaysini? Şirikler. Екі tiş iriktер. Так, soyulganları var arasında. Soyuşkalar bardığı. Qancha примерно qancha chiqib qoladi eti? Yetivi Eti. 27'den 30'ga çeyin beri odatam. Açık açık. Andan da aşık veretem. 27'den 30'ga çeyin. Yaxshi. Bu qanchadan sırap otasın? Bulardı. Optam alsa 11,5'dan berem. Optomga 11,5. Hem kişine düşürüp berem, söyleseniz. Satıldı bugün, barı. Qanchadan ketdi? 11.200, 11,5'dan. 11.200, 11,5dan ketdi deydi. Onda 20 baş var deydi. Nomerdi veriniz ana sırası. 706 0706 43 0853. 43 0853. Жақсы çalarıqsırızlar. Mına bular parikmarisiya kirib chiqdi. Qanchadan ekan aldınız mı ekan bular? 9. Urg'ochilar mı? Ko'chmalar semiz ekan buni. Junni chiqib turib уже 9dan olib turishlar. Quyruq. Ko'chmalar ekan. 9 mingdan. Bu echkilar qancha ekan? Bozor alami. Esi yo'q mu? Sizmi? Ha, esi yo'q deydi. Maqta 40 yo'q degan. Qanchadan 40? 100 so'm. Bir bosh malga 40 so'm, 100 so'mdan 40. Yaxshi. Dalsha ketdik. Bozor alami. Şef qancha tish ekan bu? 2 tishdir. Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? Alaykum assalom. Mana 2 tishdir. Bo'z. 4-4 2 tish. Urg'ochlari. Bunlar 3'e 2 tish. Şu 2 tish, bu 4 tish. Bular qanchadan so'rayapsiz? 4 tane 80 dot.
480 20'dan eкен de ошондо. Tabii 20'dan var. Улактарда 20. Булар кандай качканбы, кач элекпи? Boz bardıl boz. Төртөө тең болуп. Кайрадан сурадым мына. Адашып кетем экен десем адашпады. Сразу боз деп айтты. Жакшы. Базар баа берди энди. Pazar erте менен 70 bin berdi de berбеген. Бербедиңиз, а? А канчага болот энди бере турган жериңиз? 75 bin olsa berem diyorsun. 75ке бересиз, а? Жакшы. Номер бериңиz анда. Номер 0500 0500 82 82 84 84 64. 64. Чала бересиздер. Дагы бар да? Var. Дагы бар дейт. Мына. Саткылык арашаны издеген. Канча болду сап? 6000. Козу. Байга канча болду экен бул кочкор? Ургачыбы? Жок. 17 миңге алдыңыз, а? Козу кочкор экен. 17 миңге алынды. Ондай чоң кочкорлорду көрбөдүк. Салам алейкум. Бул гисарский окшойт, а? Pisarski. Канчадан бул? 70 bin. 70 миң. Канча тиш? 3 yaşa. 3 жаш. 6 тиш болуп калабы? Атам көтүм. 70 миң деп, жакшы. Жага. Так, булар канчадан? 5,5. А? 5,5. Серьезно айтыңыз, да? Так, жакшы мына. Алсак 5,5-дан беребиз. Барын алсаңар 5,5-дан беребиз дейт. Бул жерде канча баш? 1 2 3 6 7 8 9 10 11 баш экен. 11 баш. А бул экөө кетти, э? Мына 1 2 9 баш экен. 5,5-дан беребиз дейт мына. Барын алсаңар. Сразу номер алып бериңиздер анда. 707 0707 88 88 14. Мына арзан айтты, чалыңыздар. Эми көрдүм мындай арзан. Baron tatma gezin baron. Барон канча болду? Assalamu Baron alaykum. 18 oldu 18. 18 миң. Барон алыныптыр мына. Канча айлык экен? 3 aylık. Эркек экен, а? Барон. Kaç tane baron? Жакшы. Мына. Sorun var Барон. sorun var. Канчага дедиңиз? 18 bin. 18 миң сом алды. Жакшы. Бул канча болду, шеф? Сатылат. Жакшы. Ме качан болот эле улак? Erten? Эртең Kuru oydu. Кургойдо. Кандай улак болот бuyакта? Toy ulak. Той улагы? Aydar Aka degen ulak dedi. Айдар ака. Мына обезной калсордо ошонун жанында эртең улак болот экен, достор. Ulak ötküzü tuğanda. Улакка өткүңүздөр. Alın. Той улак болот экен, той улак. Жакшы. Байга канча болду? Йо, аксакал. О, алынган. 14 сурап атам. А, сатып атасызбы? Сатаммы? А, мен алдыго депмин. 14 миң сурап атыптырмын. Семиз экен бирок, жо боозбу? Сен бош. Семиз. Жакшы. 14 миң. Так, дальше кеттик. Там базар. Ого, мына койлор. Чоң койлор экен булар. Assalamu alaykum. Sizniki? Qanchadan? 20 mingga. Boozбу булар? Жемде турганбы? Ооз эмес дейт, жемде туруптур булар мына. 20 миңден. Qanchadan болот? Бере турган жериңиз. 18ден. 18 миң. Булардын тиштери кандай эми, тиштери? Төгөрөк. Жакшы, мына. Төгөрөк дейт. Тиштер. 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш. Дальше уже төгөрөк деп койсо да болот. Мына койлор. Кородон алып келип туруп бияга киргизген да. Так. Так, мына. Булар кочкорбу, ургачыларбы? Koçkor. Баары кочкор ба? Var koçkor. Üstünde de var. Баары кочкор дейт. Канча айлыктар жет? 7 aylıklar. 7 айлыктар. Мо чоңдорчу?
Бұл чоң 35. 35 ming. A bular qanchadan? Бұлар 15-тен. Bular 15 dan. Bu yerda qancha bosh bor endi? 12 baş. Kichkineki yaşlar var. 12 bosh kichkina yoshlar bor deydi. Qanchadan beresiz? Bere turgan jeringiz qancha? Qancha baho berdi bozor? So'radimi? 12'de barın 12 başka verdi. 12dan 12 boshqa berdi. Bere turgan jeringizni aytmaysizmi? 14. 14 dan bo'ladi deydi. Yaxshi. Nomer beringiz anda sразу. 0709 0709 89 89 18 18 80. 80. Yaxshi. Yaxshi satыңыз. İyilik. Bazar alamı. Qo'zi qo'chqorlar. Qo'zi qo'shqor qanchadan shef? 13 ta odam 12 canından berem. 13 24 bosh bor. Nolar var? Ha, mo içinde toplar. İçinde to'ldiradi. Dağ başqa dağlar var qo'chqorlar. Dog to'ldiradi. Общий 50 dey baş var. Qanchadan deydi? 13 tane de odam bilan so'raganingga berem. Çöm almaz. Siz yaxshiroq so'rangiz 500 so'm. Qanchadan bo'ladi aka? Bere turgan jeringiz. Gülüşöz. Söyleyeceğiz ha? Yaxshi nomer beringiz, bozor alamı. 0500 0500 21 21 03 03 87. 87. Bozor alamı. Bozor alaman emas. Çalaslar. Şu qanchadan bo'ldi bular? Bir jag'i masjid kalgandancha. Satılık mı? Bir jag'i masjid. Bir jag'i masjid be. Bular qanchadan so'radasiz negiz? 40 ming. 30dan beri de bular tishlari qanday? 3 yosh qo'ya. Yaxshi. Bular urg'achi erkaklarmi? Urg'achi qo'zlar. Urg'achi qo'zlar. To'qti deb qo'yamiz ha? To'qti. Yaxshi. Bular qanchadan so'radasiz? Güzellikte. Tish buzelek. Eko'ni 65 turadi. Eko 65. Oşonda 5 ming tushsangiz 30dan bo'lib qoladi ekan. Oşoloyda turib. Nimaga? Yaxshi. Nasha ona. Yaxshi. Onda bo'lgan to'qtilar. 32.500 dan. So'rayapti. Yaxshi. Ammo qo'ylar qancha tishdi? Bu qo'ylar satılıb ketdi. Satıldı. Qanchadan ketdi bu? Satan qo'ylar 13,5 dan ketdi. 13.500 dan ketdi. Satıldı. Bunday urg'achilar bormi arashanlar uyda satqilib? Beringiz da men. Daha deb nomerni aytdim. Aytaveringiz. 0500 meni 0500 82 82 84 84 64. 64. Çalaverasizlar dostlar. Yaxshi. Masjid deb qanday o'qiyapti masjid? Mana shu qandaysın? Taka qancha taka? O'zimni atab qo'y. Ha? 13 ming. Yaxshi. Примерно qancha chiqyapti vес? Go'sht. Evet, 30dan yuqori. Yaxshi. Ya bunu aldınız mı satıtasınız mı? Ha? Yok siz tartmayın mal dili tartam. Aytma. Qo'chqorlar mı? Bunuzda qo'chqor mu? Onuzda qo'chqor mu? Urg'achi. Bu urg'ach. Ikki tish. Ikki tish shu qo'chqorda yo'l turadi. Ko'tdan ikki tish. Bular qanchadan so'rayapsiz? Qo'chqorni 22, urg'achisin 22. urg'achisin 18. 18. Ko'tdan ikki tish. Dag'i bormi satqiliq yo'qmi? Yo'q, shu qo'ylar. Öyle. Ha, yaxshi. 0707 89 66 66. Şu nomerga çalaverasizlar dostlar. Biri urg'achi, biri erkak. Yaxshi. Mana aka. Bu yerda bor qo'zilar ekan. Bu da echki. Aralar bu yoqda to'lib turur. O uyda taqib qo'yib, muzov bilan. Olindi aka. Albap turdi. Dostlar videoni oyoqdaymiz. Video yoqsa like bosib, so'rovlarni kommentarda qoldirasizlar. Xizmat kerak bo'lsa telefonni aytib ketayin 777 84 96 48. Shu nomerga chalasizlar.
Biz emin uylarca kaybettik emin yaka. Görüşkence aman durumuzlar. Hoşlaşmayız.